clear tu te chi bai u le kan channel in lo clear thina in chunga lom thu kan soye China sipai te chu sul lama ka phak le kan hnaya an om ta ti te hi kan lo hriem o September ni khat khan India le China ram ri boina aso sang le dewa Eastern Ladakh chu sul lama Chinese People's Liberation Army PLA te chuan India ram ri ron nai le devin boruak hi atang chho le dewa mase boina lian thamero athleng zui lo hlok mai chu sul hmuna hian India sipai te omna hi mun sang zo ani awangin PLA te hian andu angin ram ri an nek thei lutuk lova tin in ka na thleng palta se Indian Army te tan tran kho arem chan zo ka wangin PLA te hi an pong po huai ngam chia lo ni na lang okas ni somthum pakhata tang khan China sipai te hian India ram ri lam hi an ron nai zela nimen September ni khatni phei kha chuan Indian Army te nena anin kar hi metar zavel chau a om to ni PLA te hi malam an ron pan zel chuan Indian Army ten an chang let ngei dona in ka na hi athleng tak tak to ngei na rin om ta hle tundin muna hian ral thuam rol tak tak manga in ka phak leka ram sipai Paul ni te hi an om ve ta a Indian Army lam chuan helai muna hian ral thuam alo chop nual to a T90 tang te man mai thein an da ran to mai ni PLA te lampo hian heng ti an hreve nge in rin oma in dawan du hrim chuan an che chun zom zel tura ngai phot mayang China le India sipai te hian in biak na an nei ve renga ma se PLA lam hian boina cho chu an tum reng sia in biak na hi a hlo tlin arin om lo hle ni okas ni somthum le September ni khat khan Delhi lama Defense Minister Hovin National Security Advisor Ajit Doval Chief of Defense Staff Bipin Rawat le Armed Forces lama alu thiau Navy Army le Air Force te chuan ramri chungchang hi ngun takin an soi hova China bei dan tur ralan rel ani deuh ber ome chu sul ba ka hian dep sang lama po boruak hi al thut thei renga ni a mei thla tang to khan dep sang lam hi PLA ten an la chai boi renga India sipai te patrolling na kong PLA ten an dana wangin boina om renga ni India sipai te hian ti ngai na an hrevak bik lo ni na ngai thei ti chuan China anin tol kir don nge in do hi kan ma chon tak tak don China lam chuan India in LAC dan ding lai bo chia bu in India sipai te chu an omna muna tanga tol kir turin atia an du lova in do na achua ka ni chuan sangkhat zakwa somruk pani kuma in do na aya na sazo ka India in kan tor tur thu Global Times kal tlangin a soyani heti lai ve khian India lampo in China chu dan bo chia apu ve thova China chu a omna mun na tanga tol kir turin ati ve thova adu lawani chuan in do na ma chon mai turin a hilani India lam chuan heti anga ram ri lama thila thlen tran tira tang khan high level meeting an nei zui nga la mithiam ten thu tam tak soi hovin tundin muna chuan do tu ni an tum to lo thu an soya LAC zong a sipai te in do ma chon mai thei turin thua hriat tir ngal bokani China po hian tol kira tum lo thu soin bordera ral thuam le sipai te India ma chon thei turin aron chop nai le sau nin hriat ani tundin muna hian India sipai teng le China sipai teng te po firing range chunga anom ve nia hriat ani bulletproof motor po rampani te hian in muton thei khopin bordera anda nai ve nia hriat ani US State Department thupuang tu chuan tunlai India le China ram ri boina an ngai ven reng thu soin China chu mun tam taka boina chi rang siam tu ti in apua South China Sea tanga Himalaya thlengin midang ti boya chin chu ban san tura du thu US thupuang tu chuan a soyani China hian ram then omte ati thai reng fowa aram chunga Communist Party dodal zong omte po na tak takin action la zel boka Communist sarkar che dan hian human rights dan hi abo chena sa hle ani China hian ral thuam lama na sa takin ma la ve chara hei hi US le atho pui ram te ma chona ngai don ti a hriat wang ani ber mai ome nuclear warhead po tam tham tak siam bel atuma hei hi United States chuan ngai mo hle ni
The Federation of American Scientists te chut dan chuan China hian nuclear warhead hi zathum som ni vel anei ni in alanga ale ta siam bel atuma wangin US ngai angam ta zan lo ani US Defense Intelligence Agency chuan tun hnaya China malak na rang aru kina chui chianga nuclear warhead tam tak siam bel turin ma ala mek ti hriat chu ani thu Chach Prajia Deputy Assistant Secretary of Defense for China chuan US Congress a hriat tirani kumtir lam khan The Global Times chuan China Communist Party malak na alotar lang dai to a khamitum khan China chuan nuclear warhead sang khat zet nei bel thoya tum thu alo ziak dai to China le Russia te ne na nuclear ral thuam chung changa in rem na alo siam pui to chu po se ni theinan in biak na nei pui turin US hian China hi asom fuwa anin rem na om sa hi nakum February thla top turani China hian nuclear chung changa hian in rem na chu sana tum to ni inalang July thla khan China chuan ram pathum US China le Russia in kara nuclear chung changa in rem na siam to po se du thu asoi ve takna a thudel kil nei takin rot na kalpuyatuma US in a nuclear ral thuama pai thenangai masa ang atiani hetiang ani chuan US in a nuclear ral thuam hi ti tlematum om der silova in rem na an po sei hi arin om talo hleni tundin huna US in nuclear ral thuam anga bera China let som ni lai nanga ni hei hi Xi Jinping ho ti hian an reve kara mel man nga ve boxi nuclear warhead sang khatal nei an tum ru hleni nikum sang ni som pakua Pentagon report chuan China hian Taiwan ramzalen na tur hi dan tlatatum ti asoya Taiwan in independent ahmu lo nan indo po in huam reng thu atar langani heiwang hian US chuan aral thuam jet fighter le indo long lian te chu Taiwan lama ada treu to ti kan ria a China in South China Sea a hau lutuk chan chuan nan chau ni lovin Taiwan a run thut lo nan ti hian a lo in che kho lok ani kan ti theyang chu ole clear tu ten in lo beng war pui kan be se kan channel in lo clear thina wangin lom thu kan soya lo clear zel turin kan som bok chewani